Tumaze iminsi twumva ibiganiro by'imishyikirano hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kinshasa. Batubwire ko bari mu biganiro by'amahoro umunsi ku munsi. Nyamara ntibatubwire icyavuyemo kuko ngo buri wese yahagurukaga ku ntebe ari kuvuga ururimi yumva kurusha undi. Intambara igaceceka igihe runaka batubwira yuko ari ibiganiro by'amahoro bikomeje. Nyamara ku rundi ruhande twongera kumva amakuru yuko ari uburyo bwo kwisuganya mu byerekeranye n'ibya gisirikare. Indege ziracyagurwa, ibitwaro by'intambara biracyagurwa, amasasu aracyavuga. Nubwo hatabura kumvikana gusubiranamo kw'ingabo z'Abarundi ndetse n'umutwe witwara igisirikare wa Wazalendo bavuga yuko umwuka nawo ubwawo atari mwiza habe namba. Wazalendo ikomeza gushinja yuko hari abajenerali bamwe cyangwa se kujenjeka kw'ingabo z'u Burundi cyangwa se za FARDC mu kugaba ibitero kuri M23. Ibi ngibi bigatuma basubiranamo, rimwe na rimwe tukumva banakozanyijeho amasasu akavuga, abasirikare bakahapfira nabwo kutumvikana. Nyamara nubwo bimeze gutya, inama ziracyakomeje zo gutegura urugamba rwo guhangana na M23. Abarwanyi babarizwa mu mutwe witwara igisirikare wa Wazalendo basanzwe bafatanya n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Babyutse batana mu mitwe aho hapfiremo n'abasirikare bagera kuri 6 bose, abandi bagakomereka batagira ingano. Uko guhangana k'uyu mutwe witwara igisirikare wa Wazalendo kwawe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 16 Gicurasi hagati y'ababarizwa muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ababarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri aka gace muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo niho imirwano yabereye. Ubu ni ubushyamirane bwabayemo kurasana hagati y'impande zombi, bubera mu gace kitwa Marishini Isimbi gaherereye mu birometero bikeya cyane uvuye muri centrale ya Baraka, izwi nk'umujyi munini wo muri teritwari ya Fizi. Amakuru atugeraho yo muri biriya bice avuga ko iryo rasana ryo muri uyu mutwe wa Yakutumba ryasize rihitanye abagera kuri 6 bo mu ngabo za Wazalendo, abandi nabo batari bakeya barakomereka. Kandi ngo si ubwa mbere ingabo za Wazalendo zisubiranamo mu bice bigiye bitandukanye nko muri Fizi na Uvira, kuko mu mezi 2 yonyine ashize ubwo abarwanyi bo mu ruhande rwa Yakutumba n'urwo mu ruhande rwa Mutetezi Trezoro bakomeje gukozanyaho kugeza ubwo uyu wa nyuma apfuye. Uyu mutwe witwara igisirikare ukomeje kugaragara imyifatire isa nk'aho iteye impungenge, nk'abasirikare bari gusenyera umugozi umwe. Bakunze gusubiranamo kenshi mu ngeri zigiye zitandukanye, kandi bivugwa yuko uruhande rw'ingabo ziyobowe na Gashumba rukunze gusubiranamo cyane n'ingabo ziyobowe na Makanaki John. Abo bose ni abayobozi b'ingabo za Wazalendo cyangwa se bahagarariye umutwe wa Wazalendo, nanone bakongera gusubiranamo na Colonel General René. Mu gihe amakimbirane yongera mu burasirazuba bwa Kongo, abagaba bakuru b'ingabo za Kongo n'u Burundi uyu wa gatatu ushize bahuriye muri Uvira mu nama y'umuhezo muri kano gace gatutumamo intambara. Inama ivuga yuko ishobora kuzana impinduka zikomeye cyane mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya M23 imaze kwigarurira ino Kivu yose y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Iyi ni inama yo mu rwego rwo hejuru yabaye kuri uyu wa gatatu itariki 14 Gicurasi muri Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahuje umugaba mukuru w'ingabo za FARDC Lieutenant General Jules Banza na mugenzi we General Prime Niyongaba, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi FDNB. Aba bajenerali bakuru bombi bivugwa yuko bari barekejwe n'ingabo nyinshi z'u Burundi bambutse umupaka wa Kavimvira muri Kivu y'Amajyepfo muri kano gace hafi y'imirongo iheruka kuberamo intambara. Aho niho ino nama yabereye mu muhezo. Umuturage dukesha ino nkuru muri Uvira waganiye n'urubuga rwa SOS Medias Burundi yavuze yuko kuva saa 2 kugeza saa 10:35 abayobozi bari hariya ntabwo tuzi icyo bavuganye kuko banze kutwakira. Kandi iyi nama ibaye mu gihe amakimbirane hagati y'ingabo za FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwara igisirikare Wazalendo n'ingabo z'u Burundi nayo ikomeje kwiyongera cyane cyane mu bice bya Katonga ndetse na Kamanyora. Umutwe witwara igisirikare Wazalendo urashinja imitwe imwe n'imwe y'u Burundi kudindiza ibitero kuri M23, umutwe w'inyashyamba urwanira ubutegetsi umaze gushinga imizi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kandi twabibutsa yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyohereje ingabo zirenga 10,000 zose mu rwego rwo gushyigikira FARDC n'imitwe yitwara igisirikare ariyo Wazalendo. Aba banyuma bakaba bashyigikiwe ndetse ko bazagenzurwa n'abayobozi cyangwa se igisirikare cya Kongo kugenzurwa n'abajenerali b'ingabo z'u Burundi.
hamwe na hamwe izi nyeshyamba zigerageza gukumira iterambere rya M23 igenda ifata uduce twinshi tw'ingenzi kuva umwaka watangira, harimo imirwa mikuru y'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga yuko uruzinduko rw'izi ngabo zombi rushobora kuba rwari rugamije gutanga ubwiyongere bw'imbaraga mu bufatanye mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba za M23. Umusesenguzi avuganye n'urubuga dukesha iyi nkuru yagize ati barimo kwitegura intambara mu buryo bukomeye, cyane ko n'ibikoresho bya gisirikare byifashishwa ku rugamba byabonetse umubare wiyongereye cyane. Akomeza avuga yuko zimwe mu ntwaro FARDC noneho yaba yarabonye zikomeye cyane, harimo nk'indege zitagira abapilote nka S-Wing 47 zavuye mu gihugu cy'Ubushinwa ziri aho bita Ikindu. Nubwo bimeze gutyo n'ubundi imirwano iracyakomeje kuko iherutse kwiyongera n'ubundi mu turere twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane nko mu gace ka Kaziba, teritwari ya Warongo na Rugezi, teritwari ya Fizi, aho ingabo za Kongo zishyigikiwe n'imitwe yitwaje intwaro zaho ndetse n'ingabo z'Abarundi zikunze gukozanyaho n'inyeshyamba za M23. Iyi ni inama yarangiye mu masaa 6 ahagana saa 10:50 abajenerali bombi bahagurutse Uvira berekeza i Bujumbura. Ntacyo batangarije abanyamakuru bari bari aho ngaho. Hasigara gushidikanya ku byemezo byafashwe muri iyi nama yabaye mu muhezo ariko itari ibanga. Nyamara nubwo bimeze gutya, Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kuvugisha benshi. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga yuko u Rwanda rwari rufite umugambi wo kwica perezida wabo Felix Antoine Tshisekedi, gusa rukaza kugirwa inama na Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa kino gihugu. Ibi ngibi byatangajwe n'umugenzuzi mukuru w'urukiko rwa gisirikare muri Kongo ubwo kuri uyu wa gatatu yari imbere y'abagize Sena abasaba kwambura Kabila Joseph Kabila wahoze ari perezida wa kino gihugu ubudahangarwa yari afite bwo kugira ngo abashe gukurikiranwa n'inkiko. Kinshasa imaze iminsi ifashe icyemezo cyo gutangira gukurikirana umuyobozi wahoze wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila nyuma yo kumushinja kugirana imikoranire hafi n'umutwe wa M23 bari mu ntambara nayo. Icyakora bijyanye no kuba uyu mugabo wayoboye DRC imyaka 18 yose nyuma yo kuva ku butegetsi yarahise agirwa umusenateri ubuzima bwe bwose. Mbere yo gukurikiranwa abanza kugomba akamburwa ubudahangarwa afite mu bijyanye no kuba amategeko muri Kongo ateganya yuko nta musenateri wari wese ugomba kujyanwa imbere y'inkiko. Kuri uyu wa gatanu ubwo Lieutenant General Rukia Bakuma Rusiarene yari imbere y'abasenateri yagaragaje imikoranire Kabila Joseph Kabange yaba afitanye na M23 ndetse n'u Rwanda nk'impamvu ikomeye ikwiriye gutuma yamurwa ubudahangarwa yari asanzwe afite. Kandi uyu generali yakomeza avuga yuko hari ibimenyetso bigaragaza yuko Joseph Kabila asanzwe ari ubufasha agenera uno mutwe bahanganye mu ntambara wa M23. Uyu generali kandi yavuze yuko Kabila n'u Rwanda bahuriye mu mugambi wo gukura ku butegetsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibyo avuga yuko inzego z'iperereza za DRC zabwiwe na Eric Nkuba wahoze ari umuyobozi mukuru mu bayobozi ba M23 mbere gutabwa muri yombi na leta ya Tanzania ubwo yisashyikirizwa leta ya Kinshasa. General Bakuma agaruka ku byo mugambi yagize ati mwibazgo rya Nkuba yavuze yuko kuwa 15 Gicurasi 2023 yumviye Kampala senateri witwa ubuzima bwe bwose aganira na Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa AFC 23 yavuze ko mu kiganiro cy'u Rwanda rwari rufite umugambi wo kwica perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Gusa Joseph Kabila wahoze ayobora kino gihugu akaza kugira inama u Rwanda rwo kutamwica kugira ngo Tshisekedi ataza guhinduka intwari y'igihugu. Kabila kandi ngo yumvishije u Rwanda yuko rugomba gukura perezida Antoine Tshisekedi ku butegetsi bukoresheje inzira ya kudeta cyangwa se kumukura hari kakiriho. Mu bya Joseph Kabila ashinjwa harimo kujya mu mutwe ugambanira cyangwa se urwanya ubutegetsi buriho bwa leta ya Kinshasa cyangwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubugambanyi bwo kugira uruhare mu byaha by'intambara biri muri kano gace bubangamiye inyoko muntu. Ngaho nguko ibya Joseph Kabila na leta ya Kinshasa biracyakomeje kuba agaterera nzamba tubihanga amaso. Nyamara ntituri kwibaza niba Joseph Kabila ashobora gukurikiranwa mu nkiko akimara kwamburwa uno mwanya cyangwa se ububasha afite no kudakurikiranirwa mu nkiko. Turi kwibaza uburyo n'ubundi azaburanishwa kandi atari mu maboko ya leta ya Kinshasa uburyo bizagenda. Ubaye ufite igitekerezo kuri ino ngingo wabidusangiza muri comment. Ngire gukomeza kubagezaho n'amakuru ari nanjye yabategurira nk'uko mbikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Nitwa Mazimpaka Birori Prince. Nimba uri mushyashya kuri uno muyoboro wadutera inkunga binyujije muri comment tugira inama
cyangwa se ukanda subscribe.